I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo na Blood Money serveru, kao što možete da vidite, evo ga. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo na Blood Money serveru, kao što možete da vidite. Ovo je 6. epizoda kako igramo na ovom serveru, to jest nastavak. Pre smo igrali na 0.3 DL verziji, ovo je stara verzija Sampa, ovo je stari server, pre update server, kao što možete da vidite sve su stare mape, sve isto koji pre. Sada idemo do opštine da uzmem neki posao, aktivnost na kanalu se smanjila dosta jer nisam dugo snimao, kao što možete vidite posljednji video sam izbacio na pre možda 5-6 mjeseci. Sad idemo u opštinu da uzmemo neki posao za početak, totalno sam zaboravio da se kuca enter da bi se ušao u neki objekat. Idemo do poslova. Ja sam gledao neke poslove, inače uzet ću prvi da budem prodavac sladoleda, to nikad nisam radio na serveru, tako da vidjet ćemo kakav je to posao. Kucamo job help. Ovdje možete vidjeti komanda od posla, evo imamo sve u tovari, imamo sladoled 1 paket i da nađemo preko GPS, sad ćemo da uđemo, se vratimo u vozilo, kuca se exit, totalno znači sam zaboravio za ove komande, inače sve su stare mape, sve old school, GPS 1, idemo do posla, da imam da li je daleko, posao u San Fierru, malo je podalje, tako da vidimo se do tamo. Inače evo dok putujem do posla, na serveru trenutno ima 47 igrača, trenutno imaju dva aktivna servera, to jest ovaj stari i onaj novi na kojem ima par igrača, uvek 10 igrača, uvek slabo ima, ali i tamo ću vjerovatno da snimim neki video ako se bude server malo aktivirao, a mislim da hoće jer i pre je bila ista situacija pa se server aktivirao pa opet je sada pala aktivnost, doduše sad na ovom starom serveru ima dosta igrača, 50 igrača sasvim dovoljno. Inače kad tek uđete na server dobijate VIP-a, ja još nisam dobio jer mora da vam seta vlasnik, točno vidimo kada uđe vlasnik trebalo bi da mi seta, dobijete neke pare i levele valjda, dobijete level 2, bar bi tako trebalo da bude i vidimo se dok dođem do posla. Evo stižem polako do posla, evo ih ovdje poređani sladoledi, tako da mogli bi da krenemo. Sad imamo komande job help, znači kucate da utovarite to i onda vozite ko žele, priđe i kuca sladoled 1 paket, košta 4000, kada prodate dobijete 400 za jedan prodat sladoled. Sad ćemo da vidimo, inače ja nemam ni položenu vozačku dozvolu, tako ćemo vidjeti, inače ja mislim da čak igrač mora da nam priđe, ali vidjet ćemo.
Evo nas, stigli smo u Los Santos jer ja sam skontao da mora da se sladoled prodaje igrača. Mislio sam da se razvozi po onim frižiderima, ali to nije ovdje slučaj. Uglavnom vidjet ćemo da nađemo nekog igrača kome ćemo da prodamo, ako ne budemo našli nikog onda ništa i to je to. Evo ga, Orta kupuje sladoled kod nas, po 20 eura nam daje, tako da mnogo mu hvala, on je inače ovdje admin kao što vidite Hijac. Tako da veliki pozdrav za njega, ajmo dalje da vidimo. Evo kaže nema na čemu, ajmo dalje da vidimo da li hoće neko još da kupi. Evo zaradili smo od njega možda 1000 eura, to jest dolara. Oni ovdje dmaju non stop, onih ovdje juri. Inače na serveru je dozvoljen DM u DM zoni kao na većini servera. Inače ovo je hard play server ko prvi put čuje za server. Ovo ovdje žandarmerija stara. Sad je trenutno žandarmerija na drugom mjestu vamo pored opštine. Da vidimo ovdje da li ima nekog tu, pa ćemo da odemo do berze da vidimo ako ima nekog, ako nema ništa onda to je to. Ovdje su svi AFK. Tako da ništa. Evo je pitamo će Tesla. Evo će istek zakupi. Evo braće kupuju od mene. Hvala im mnogo. Inače mi je ovo puko internet ili šta je. Da, izgleda da mi je puko internet. Evo ljudi, sada odjavljujem ovaj video. Malo pre mi je pukao net, tako da nisam stigao da odjavim. Inače, kao posao što smo radili sladoledžiju, to jest da prodajemo sladoled, nije neki posao, pošto se trenutno slabo plaća, slabo ima igrača na serveru, slaba je ekonomija, tako da nećete puno da zaradite od njega. I to je bilo to od ovog videa, vidimo se u nekom sljedećem videu, pozdrav!